ha ko amohela hape mona ho Spotlight 97.5, your local news and your local entertainment. Welcome back followers, balatedi bohle, YouTube, Facebook, Instagram le TikTok. Re lebohile haholo ka di-comments tsa lona, di-engagement tsa lona, kannete di heartwarming and re itebohela. Please like and subscribe to our YouTube channel, Spotlight 97.35 _ CLC. Ra leboha. Eya mohi tsatsing lena nang re na le our favorite guest ke Morena Tsholo. Ntate Shabulo bafethu. Ra leboha. Sharp. Thank you. Eya ha ko amohela hape mona ho Spotlight 97.5, your local news and your local entertainment. Tsatsing lena nang re tlo bua ka service delivery le tse ding tse ngata. Ha re tlo ama yona fela, re tlo thetsa hape le di-poor services hore na baahi ba setjhaba sa Clocolan na re kgotsofetse, ba kgotsofetse ka di-service delivery tse ba di fumanang, ba di fuwang ke masepala. Re tlo thetsa le ka diprojeke hore na diprojeke hae mona na ke diprojeke tse fellang baahi ba di kgotsofalletse na ditshwele le matlakala kapa sewerage dintho di tsamaya hantle, baahi na ba kgotsofetse na. Eya ntate sa lebale le tsona ditsela moo tikoloho ya ona bohlweki jwalo ka ntate sa buile di ngata haholo. Eya ntate hape public toilets o ntate la tseba hore ha re le mane neng dibakeng tsa ka toropong ka mane neng fumana motho jwale o sa tshwarehile jwale ha ona mo ithusetsang teng. Re tlo thetsa le tsona tseo moo ditaba tseno no dula o mametse. Bo ntate ha re ka qala ka potso ya pele fela mohlomong ha re ka buisana hore na ke ditshebeletso difeng tseo hore masepala wa selehae tse tlang di sa phethahala hantle, ke ditshebeletso difeng tseo masepala o hlolehang ho di etsetsa setjhaba? Nna ke nahana hore mohlomong bo thuse tshwanang le bo tsela tsa rona di maemong a hantle lekeisheneng la rona. Re ithola ka bo di-sewerage di a pepeteha diterateng. So bo metsi neng o thola hore metsi a hlaya a se shapo. Jwale ne gola re bua ka yona eo ya ditsela eo. Neo ho na le menyetsi ma ha re batho ba menyenyetsi ma hona le menyetsi ya hore mohlomong ditsela tsa rona di ka fuwa mabitso di rawo mabitso hore mohlomong ditsela di be le direction, mohlomong ha re fana ka direction mohlomong o be bobebe ho motho. So ke ipotsa ntate Tsholo hore na ebe na ditsela tsa rona di standardeng sa hore di ka fuwa mabitso ha jwale ka bona le engwe ya dintho tse ka tsuwang hore mohlomong tsela tsa rona di be up to standard be ha ba hona e ka di karauwa mabitso ntate. Ke a tjho ke re ditsela ho latela de ba hlalosang ka teng hore ho tshwanela hore di rauwe mabitso. Nna ne ke dumela hore ditsela di ka rauwa mabitso ha fela di ka ntlafatswa. O ka dislora ya lebitso tsela ka tsela ya hore mohlomong okay tsela ena na mohale o mohallang ka hore o tsamaile ntse le gravel le jwang. So ha ntlafatswe e be standardeng se itseng re tsebe hore tsela ena ke ya mohale o itseng, then re tla tseba hore hona le dintho tse bang di a tshwareha di bateng. Bohlweki ntate wa ka hlehlela le nna ke ntho ke utlwisang hore ka nnete re ka stofa motho strata lebitso le leng hore le se le rwele ka nnete ha sena bohlweki bono hobane hlompho ke ntho ya pele batswadi ha re tla mabitsong a batho le ntho tse ding tse ngata re batla hore ntho tse ding di tsamaya ka toka le hlompho. So ntse re le tabeng yona eo ya bohlweki ntate wa ka o bona system e ntse re sebedisa ya di-bucket na ke nako ya hore no tsebe di-bucket ntse di sebediswa ntate wa ka le motse re leng ho tsona ho latela nako e leng re ke le demokrasi ka yona ho tshwanela kgale ha ebe ke sa fose ha ntse ke shebella bo ditaba le tsebonyana le ke nang le yona ha nyana ka o no tshwanela ke gola around bo 2012 o tshwanela hore bucket system e fedile e ntse le hona hore batho ba bo rona ho sitse ke ho tseba hore na ho etsahala jwang. Ke nahana hore mohlomong bucket system ka nako ena tshwanela ho dignity dignity ho batho ba rona ba batho ba batsho go tseba hore na e seng ka le motse nang tse re na le democracy ntse re bua ka bucket system after 30 years and that mara nna go utlwisisa gore ke thwako ho tshaba sa bona
ke yona ntho ke utlwisang le nna ntate wa hore why ke part of bohlweki ha se re bua ka setho seholo le hlompho setjhabeng sa rona hobane re ka story rona etsuwa mesong rona etsuwa neng ha se ntho e hantle ho hang hore ka nnete be batho ntse ba sebedisa system ena ba ke le hore re nakong tsena tsa hana jwale re kgama le dinako batswadi mohi ntho tsena re di batla di etsahala. So bohlweki mono re lla ka metsi ntate wa ka re lla ka metsi a rona a hlweka a ba matsho kore ha re ke tsebe ntate wa ka go hlalosetsa hanyane ka ona masepala wa rona na o e senya ka tabena metsi ntate wa ka po ha e matsong a bona o e bona jwang ngwana tabe ya metsi ha ke na go ha e matsong a bona ha kalo hobane le rona batho ba ai ba motse ka tshwanela re ke re eme ho bontsha ditlebo tsa rona tsa kaofela hona ho ana jwale tjena ha re ka ra bua ka taba ya metsi nna ke a ipotsa hore hona le karolo tse ding tsa motse wa rona mo drive-weng mo Suridimo Pepete yang teng o thola hore ba drivetse nokanokeng plant ya metsi wa bona mo metsi makwana teng so ke a ipotsa hore na e nka karolo e feng hore ebe mohlomong ba isitse mono ha di dumele metsi a rona a le metsi a hlwekileng ka mahlo re ka bona hlwekileng empa nnete fela ho suwa nnete ha se re ka ra kena ka hara ditaba kaofela o thola hore metsi a rona ha standarding sa go mohlomong a ka noa ha se ditshwantsho tse ka hobane yona ka nnete ho la ba le nako e leng hore le diphoofolo ka se thabele metsi a yona ha ke hane metsi ke bophelo mara ha re no festela re nwe metsi le hore ka nnete ha hlweka hobane metsi ke bophelo metsi ke ntho ngwe le ngwe ra hloka ra hlapa ka ona re ja ka ona ebile re ranwa so ntse ke le hona mono ntate wa ka re tla le ka hore ke re thetse le potso ena ya di-facilities tsa rona mona tsa rona kwano hlohlolwane re bua ka mohlomong ha re keretse yona ke example ka holo ya rona ya motse holo ya rona ya motse ntate ha e thabisi ho hang ene jwale ke dilemo jwale mohlomong motho ka ba o satatetse dintho pele mara holo ya rona ha e sa le standarding seno sa hore re ka re ke holo ebile ha e sa bonahala ntate e maphao kore maphao bana ba se ile ba bapalla ka mono ntate ke ai khona o ntate le dikopano tsa setjhaba di sa tshwarelwa mono go fanyane hona mohlomong e senyile ka tabe ya hore di-facilities tsa rona kwano ebe ha di atingotswa setjhabeng kapo ha di a protectuwa kwano setjhabeng ebe di senya ka tlasa matsoho a mmuso ebe di monyowa fela jwalo kapo hona le role e leng le rona setjhaba re e bapala le rona ho ntsona le role re sa e bapaleng as batho ba hlohlolwane hobane dintho di senya mahlong a rona ntse re di shebile jwale tle taba hore ka nako e holo ne ntse e sebetsa ka teng ho nona le batho ba ne ba hlokometse holo ba sebetsa mono holo ne ba leisa le ntho tse ngata hore batho ba kene le ona tjena tse ke holetse holo ntse re potela ntse re kgwaswa ka mono so ke nahana hore mohlomong hore e ne ntse ka nna ba le ho rona setjhaba hore re nke maikarabelo hore holo ya rona e be le ha se holo fela hape mohlomong hape ke re ka bua ka dibaka tsa bana tsa ho bapala bo dibolo mabala ho tloha moo ke a hopola hona le lebala le leng di-toilet tsa teng ha di se di-toilet tse sang di theohelang hobane ho bapala re ka bapala mara ha se re lo tjhentjha ka manene ha hona moo re ka kgonang ho iketsa jwale re ka reng ka dibaka tsa mefuta e jwalo hore na re tlametse na ke hona ho le hantle ha o bapallwa mono no kapa na ke tikolo e ka lokiswang jwang eno hore ha se re ka e sheba hantle ho so tla bapallwa hobane o tshwanela ho bapalla ha ile hantle ha e maemong a hore mohlomong ho ka etsa ho masepala wa rona wa selehae ho tshwanela ho be le ka like ntho o tshwana kana le hore mohlomong ho rona ba create mosebetsi ka tsela ya mofuta ebe mohlomong dibakeng tse ka reng tsena ha o be le ma security na a bilang a ba mono
ya ka temo tlhokeho ya mesebetsi tlhokeho ya mesebetsi e kena hona ntho tse ka reng tseno hobane meaho ya masepala e ba e senyeha ka tsela ya hore mohlomong hobane ha o botsa motho tla o jwetsa hore na a phele kae ha o etse why o sa etse 1 2 3 tla o jwetsa hore wa mphidisa jwale o hloka le hona hore o ka thiba motho hona o etse so tlhokeho ya mosebetsi e kenella hona mono ha re be mohlomong re tlo hore motho a nena etse ha o ba le ma security mono hona le bana ba bona ba ya mono ba lo sebetsa mono kana o tse ka tseno hobane ka nnete yona ka nnete protection ke ntho e hlokahalang haholo facilities tsena tsa rona ka nnete re shebile le yona hona le office man dipotomaneng ene la masepala office eno batswadi ha isa le yo ha o sana letho dintho di senyehile ka nnete re shebile le tabena ya tatetsholo ya paka ya rona ya Tlokole na paka e o bona ntate wa ka e tswela setjhaba sa rona molemo kapo o bona e beile bana ba rona kotsing re hlobile mebila kore mo e leng teng ka bo yona self o bona paka ya rona ntate e leng taba e buang kore go hlalosetse hanyane ka ona fela tabena paka wa makatsa hore na paka e beua boemong ba pela sepetlele na ntate che re sa nyatse ha re tsebe dikateng tsa ditaba kaofela hore na se sa hore e mono na ho etsa la hape ke kena tabeng ya hore mohlomong hore okay right ga o tlwisisa hore paka ke ena na e tswela bo mamoleng masepala o tla balla ka hore ha ona le kene hobaneng ha eba masepala o sena le kene o sa hloke ntho ntse ya nthong ya job creation ha eba hona le batho ba hlokometseng baka tse ka rentseng re tseba hore ra buka ra patala masepaleng ra tseba hore dintho di kgona hore di etsahale ka tsela ya toka ha ona mang a ikenelang fela ha ona mang a dablapang ha ona mang a etsa ha ona mang a tla ntsha devil foko ka boyelo uno ntse ya ka ntse ya masepaleng hobane ka nnete ha re hopola hantle ho le rona re le setjhaba tlameha ka nnete ne re ntse hanyane hore re thuse masepala wa rona hore se ke ra re fela ntse re ntho nne di itle bona o sena mohlomong ntho re ntshang hanyane hore ke re thusetse hobane ka nnete mmuwe tabena mosebetsi e jile setsi ka nnete mosebetsi ha o batjha ba rona ba sokola so le rona diprojeke tse leng hore ra di fuwa kwano ha di hane di sa phapang mara tjela da ke re kene tabeng ena diprojeke ha o e bona ntate o e bona jwang tabe ya diprojeke se ko hanka ama ile mo fela diprojeke ena ya stadium sena sa Sunflower se kopane le ntshara bone mona stadium sena ntate se le nako se beuwe ka mona na ho kampelleditswe mara tjhe ha re so utlwe letho le menyetsi hore na sta qala neng sta qetellwaneng neng ntho engwe le engwe motseng wa rona re utlwa ka menyenyetsi re bona dintho ha di etsahala re sa tsebe na di etsahala jwang ha ene ba hore masepala wa rona o na le maikarabelo hoduma setjhaba sa Hlohlwane ne ba tshwanela hore ba jwetse setjhaba sa Hlohlwane ho rona mo bone ba re ke phase 1 ya project eo na ba eme ka mabaka a feng re tsebe ho etsahala ha se yona fela project eo ka banana ho etsa bona le project e nngwe ne ntse e etsa pump station lining ya bo letamo eme fela ha re tsebe hore ho etsa setjhaba sa Hlohlwane ha o ka botsa motho ha tsebe hore ho etsahala taba kore re kare dintho re di utlwa moyeng ha ona mohlomong mo advertising straight o thwe kapa pitso ya setjhaba o thwe le tsebe projeke e feng kapa le tsebe hore projeke ya stadium e tlo nka nako e itseng kapa e tlo qala nakong e itseng mme re tlo hira batho ho latela ka mekgahlelo eno re tla hira ka yona wa tseba bana beso ntho ya di project ho ya ka nna tjhe ke sa tsebeng hore na ke tla hata batho ba bang maqebeng kapa ke tla thonkga batho ba bang mara fela nna ke bona hore ntho ya di project e sebediswa fela hore a rola ka le hare jwalo ka bana ba le sera ha wena o ka ba le maikutlo a itseng o qetella o qheletswe ka thoko bakeng la ho khotshwa ka lephako jwale ha o no tlo ntshusa ka lephako ke lapile gore motho e motho o qetelletsa o jwetsa fela hore nna ha ke na o etsa 1 2 3 because hona le project e tjena le tjena le wa bona e tlotla etla ke ho kuwe kapo ke ntse 1 2 3 empa ntate wa ka ha ra tlametse ho tshuwa kapa hona
ho ikenya kgathatsong kapa ho ikgama ka dintho hobane ditshebeletso tsa masepala di tlametse ha di tla ho rona di tle tjena nang hobane fela re batho ba di-local residents ha hona ntho re entse le tlhoko ya mosebetsi tlametse re kgone ho bitswa kaofela ebe re kgona mosebetsi o kgona ho ba teng. Ho tloha moo re ka sheba hape ka projeke ena ya tsela ya rona ya ho tloha Makhwati le ho tla Clocolan tsela eno e mpe bontate e mpe kore ho ya Makhwati hantle ha o so palame koloi ya hao 30 minutes mono so fitlile magona tjena ntate wa ka khona le 2 hours o ka nna 2 hours o ka nna koloi ntse senyeha ho ya kwana ntate projeke e qadile mono ebile qadile ka Makhwati ka mana re bone fela ho khigilwa fela ka thoko ka mona ho bewa dikutu tsa difate ha re tsebe le ona mono ha ba so tlo rona ba re jwetsa hore na ho etsahala jwang setjhaba se tsebe e se mpa fela motho a itjhabela fela ka tjhewa leihlo a ikapela le teng a re mohlomong e ka re kontraka o teng mono mohlomong ho etsahala tjena na mohlomong tsela e ka re tla tsamaiswa ho letswa strike mono bontate ba makgowa ba etsa ba kwala ka dilori mono ba kwala dintho di piletswa ile batho ba sebetsang tsela le bo diteraka di fetang jwalo ka tsela ya naha jwale batho ba ipileditse mono ba tletleba ehlile ba re batla ho tseba na ho etsahala emo ha ke kgole ba la thola karabo e ba life e la ba khotsofatsa le hona jwale ntse re eme ha o so ka ho etsahala next o ka re ntate wa ka bo khutshwanyane fela ha mohlomong ka tjhebo ya hao ya lihlo fela wa tseba ngwaneso ke re ha ba etapele ba rona ba ne ba ka ba le nnete le tshebedisano mmoho le setjhaba wa utlwisisa hobane o sa kgathalletse na o moetapele wa mokgatlo ofe ho salang go go moetapele wa setjhaba ho tla ho rona setjhaba ho go jwetsa hore tshita e ba mona le mona ya hore dintho tse tjena di tswele pele ho tshwanela ho etsa le tjena go dintho tse ding di fihlelle bothata ke bona le mona baetapele ba rona ba thoko le setjhaba sa bo rona ha ona mo setjhaba se llelang teng e tlo ba le ona bothata ba hore motse wa bo rona wa hlohlolwana o ke ke wa ba wa hola o etsa mo tloseng hore mang le mang o utlwa hore nna nka se tlo phela hlohlolwana ke tshwanela ke makgweng e ba batla mosebetsi makgweng motse sena mosebetsi ha o bo go re na kaofela re tshwanela ka ba le ha bo rona ka mabaka a maemo le o tlhokeho ya mosebetsi ha fela baetapele ba rona ba ne ba ka atamela setjhaba ebe ba re jwetsa hore banna ba eso kapo batho ba bo rona ditaba ke tsenana tse monana tshita e re nang le ona ke ena diprojekte ha di fihlelle pheletso ka mabaka a tjena ya utlwahala le twa ka tabena ehlane diprojekte ke taba e nngwe ehlane e batlang e sitisa setjhaba hore ho be le feedback between masepala le community re shebile le projeke yane ya sepetlele mane sepetlele sa le se renovatwa e sale se renovate ntate wa ka ha re tla ntlheng eno bakudi ba mona haeba o tshwerwe ke mafu a hlileng a o batla ho ICU mane mo utlwang ho critical o kenya ka ambulance mme wa tsamaisa tlametse o iswe ila Bethlehem kapa Lady Brand nako eno no ntso tsamaya ka ona ke risk ntate ke risk ntho no a se re bua nnete la ke sa etsa medical tjena marenda ha se ke bona ke risk ntate wa kana hana mohlomong o opelwa o tsamaya sebaka se sekalo ha o tse rona mathata a ditsela ho etsalang ka tsela tsa rona tse seng hantle wa bona koloi tla o khohlopha ha ona tseba na o tlo etsala jwang jwale petle seno no tlametse re go tsebe qetello ya teng na ke eng renovation e etswe ntho ngwe le ngwe e sebetse ka mona re tsebe hore hona tjena ha mokudi a kula wa khona ho ya mono wa thuswa ka nako le teng ha o robatswe re tsebe hore ha o le mona mokudi wa hao hantle seng ha o tla le o bitsa ambulance wa tseba hore santsane tlo ya metseng e pele ka mokudi wa hao hore o tshosa kgetlo o qetela jwale ha re bui ka maqeba a manyane re bua ka maqeba a maholo mme mohi le wena haimo ha se tsela e mpe kapa ntho e mpe ho tlaleya kapa ho bua hore na di services tseo di fumanang na di jwang o na le tokelo eno no ya hore o botse bile ha ile hantle ditaba e tlametse di ikiseng ho rona botata ha ba tlametse ho kgwatha nne re phopholetsa ditaba e tlametse di ikise hobane batho bao ba beilweng hodimo bo ba khola mono mme task tsa bona le teng mohlomong o ka sheba mohlomong mosebetsing wa motho
o tholetse hore tsebisa setjhaba ka nako tsebisa setjhaba ka nako tshepeha ho setjhaba bo hlalosetsa mohlomong ra tseba hore dintho ha di tsamaye ka toka nako tsena kaofela metsi a ka kwala kapa noka ya psha ebe metsi hayo re tsebisa hore metsi ha tlo ba teng ho tloha ka nako itseng ho fihlela ka nako itseng hona tjena ebile se re na le marangrang ka poster ka Facebook wa poster ka hohle kapa ra tsamaya ka koloi he mohlomong ra tsebisa kaofela kapa ra etsa di-flyers mang le mang a tseba hore nakong e itseng metsi ha tlo ba teng jwale sa le mona ntate Tsholo ke nnete ha kae hore ha o founela ambulance o patala 50 rand hore e tlo nka mokudi kapo ene le menyenyetsi fela ntate wa tjhe ha ke na bonnete bo fediletseng ba taba tsa mofuta ono ka jwalo ka ha ke tjho ke ditaba tse re di utlwa ka mahemhem hore dintho di tsamaya ka tsela mofuta ofeng ha ne ba hore ba etapele ba se le hae ba ke la ka yona eo fela ha go ho ntho tse ngata tse bang di etsahala ha ne ba etapele ba se le hae ba kgona hore ba tle setjhabeng ba tamele setjhaba haholo ka tsela ya hore mohlomong ba ska ba nka esif mohlomong hore ba retsetsa fee batho bana ba electuwe ene ba electuwe ke setjhaba ke sona puo ke sona matla ha bana ba ka tamela ya ba dintho tse bang re dutla ka re ntse re di nahana hore ka nna ba hotwe ambulance ho etsa la 1 2 3 ho no ka ba molemo ha ka ratse ba dintlha kaofela se re inahanela seng go inahanela hore na dintho na di tlo tla di etsahala ka tsela mofuta ofeng hobane ke hopola jalo ka hante di a tjho batho bana ba mosebetsing ho se ke wa ba khathaletse ha rona e ka ba ka moqobelo kapo info go tshwana re ithola anytime ke nnete mo ilwana se ikutletse o ka nnete re hloka re setjhaba le masepala ebe ntho e le nngwe ba kopane re mitana halfway ha re fela re lebeletse hore masepala o lo ntsontsha mara le wena mmuwi ona le mo ka thusang ntho di ngata tsa ka di etsang empa fela re hloka fela hore ditshebeletso setjhabeng di fihle di fihla mo kwatoka hape ntlha e nngwe e ke ratang hore re ithetse mmuwi le wena lapeng mono ntlha ena nang ke yona e tlileng ke batlang re engage ho yona haholo ha o ka toropong mane bontate kore o ka tshasang ka toropo ena ntse ipotsana o ka ithusetsa kae kapa o ka ntshetsa metsi kae kore public toilet mmuwi lapeng mono mohlomong wa tsebana ke bua ka public toilet toropo ya rona e ba kwa bo faili hobane motho e mong ha tshwarile mohlomong sa ithusetsa hona mono ma emeng mme ha ke monko o se monate fela re na le paka ke kae ka topong ka mane paka eno le yona ke bona se sebediswa e le sebaka sa ho ntshetsa metsi mono empa public toilet ha iyo o re la ke mohlomong re ka re ke ntho e ka rarollwang jwang mohlomong re tsebe hore toropo re tsamaya toropong e hlwekileng hobane tlhokeho ya public toilet e tlo baka hore toropo e be fail ha o potela ka mona bathuki bana nang ba ntshetsa metsi hohle e le ntho e seng hantle bana ki bana gore ke nyakinya fela tlhaka ntshuke ntate jwale ke ntho re ka e rarollang jwang bontate gore ha se re e le setjhaba mohlomong se ikopela se tseba hore ntho e hlahile ke ena ya hore ha re na toilet ka mona ke mehato e feng mohlomong e ka nkuwang re le setjhaba mohlomong go tlaleha taba eo wa tseba ntate Ntia le ntate Motsi ha ke hopole ka mohlomong hore masepala wa rona ha tsebe hore phephetso e jwalo e teng ka hare ho toropo ya rona ba tseba hantle ke ntho ba etsebang ke ntho ya dilemo se ntho ya hana jwale tjena ke ntho ba tsebang hantle hore ke ntho e teng ho bona rona ba etsa monyetla jwang ha hore batho ba thole toilet e ba mohlomong batho ba ka ithusetsa ho yona ke nahana hore ke bothata be ba botsebang hantle a se ntho e qalang hore mohlomong re ka nahana jwalo ka re dutse tjena mo tla bontse ho thwe bana ba qala botsotsi jwalo ka ba qala di chance tse itseng ke ntho tse ba di tsebang ntho engwe le engwe e etsahalang se le hae mo ke ntho e batho bana ba e tsebang hantle hore ke ntho tse ba tshwanelang hore di be teng hore ha se ntho e ntjha e ba mohlomong ka nahana hore ha ba e tsebe kapo ke ntho ka ba iqapela ona jwalo ka ona ke ntho ba e tsebang
ke hoduma bona kapa mohlomong le ho rona ntse le hoduma rona jwalo ka setjhaba hore re bone hore na rona re etsa diphephetso di feng hore re qetelle jwalo ka ha re ntse re tjho re ha se tshwanelo hore mohlomong re behe matla hodima masepala fela le rona as batho go tshwanela re bone hore na re phephetsa dintho tse ding jwang hore re bone hore na re hlola jwang mmoho setjhaba sa hlohlwa mo se ikutletse le wena mono hore dingata di fele empa tsenana re le botse na kwa ntate Thato ya itebole man le botse na kwa ntate le maikutlo a hao ha ke tsebe re lebetse boteng ba hao ya itebole bana lebetse boteng ba hao ka hore maikutlo a rona ngwamedi maikutlo ke maikutlo a setjhaba moi ke maikutlo a setjhaba ha sella se tle mona nang se tlollelang ha sella se ntsha sefuwa hona le mane ntho tsane tse reng ha o di bua le mo himane ntso ho baneng mo storage mo e pipita hobane nna metsi a ka sa tswe hobane nna ntlwana ya ka e sa sebetse ke potso tso wena o ipotsang o le mong jwale ha o le Spotlight 9735 ho fa tsebe moi ra bua ka tsona ntho tsena re bone tharollo ya teng hore na re tlo qetella di rarollotse jwang stay tuned. Spotlight 9735 your local news and your local entertainment. Ska lebala ho like ho commenta Facebook, YouTube le TikTok. Ka lebo. Dango.